Yafar subir di kait itu. Tani balik ni tong tok ma hani subir. The physical satrai shono na kita. Ini lok ma ni boni ma kait itu tu tong tok ma. Abun satrai bahai motom ma kait itu tadi hani subir. Amen. Haleluya. Pada sinilah mana boleh kait itu nak hambai. Pada sengkah haba mana boleh kait itu nak hambai. Pada bebal ni boleh kait itu nak hambai. Pada sini tong-tong ngumpul lagi. Amen. Sekian. Ready? Haleluya. Haleluya.
nugasga pantongo mokun luja nunggu haleluya ya parahimu haleluya praise the Lord haleluya haleluya बीमार से गरीब से सबसे चुराता है नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता है हालेलुया बीमार से सबसे
할렐루야. Lobo Jishu, Lobo Jishu, Lobo Jishu, Lobo Jishu. Hallelujah. Praise the Lord. Just the one for Zaka. Yes. Papa Zaka. Yes. In the name of Jesus Christ. Yes. 네 매방 리선 사봉을 하나님께 예수 그리스도. 네 팔레는 말이야. Everything is possible in Christ. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Muito claro 는 슬라이자기야 그리스도 그리스도로 담당만. Yes. 는 그냥 그리스도를 그 다음에 말 담은가. muito claro. Yes. 그리스도 그의 무술끼리만 신사다가 동안. 바로 그리스도가 이끄는 무술 세계나라 성파이야. 제 클라이네. 할렐루야. Praise the Lord. Hallelujah.
Kahit ano nagkatag like ng tapo. Kahit ano nag-universal like ng tapo. May position kahit ano sinisita. Serap sa lobby dong apa kaya neng debak sa lobby kamu. Yes. Need protection. Need kan pun tala bisingo. Ako belai jiman paksa. Yes. Hallelujah. Apa neng mukhang busu nai to. Dress busu kaham sumzap abono na shigya. Yes. Bisingo Kristo to de tongri neng abosu na shigya. Yes. Thank you, Jesus. Nâng chỉ lắp bao phải mà đi vậy, tao chứng nâng bạch cường mà đi vậy, đất hạt quốc, cả hầm quốc, position song. Tung sang khói về, tung sang
reject खालायनाय बरफ गोबांबा when accept खालायनाय खरकसा सुसुरो आबो कायदोसिमास praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. महिमा
Haleluya. Haleluya. Pada segala waktu baik. Segala waktu baik. 1 Samuel chapter 16 verse 7. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Samuel chapter 16 verse 7. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Yaba, Subrayung bono hai ini saka. Bini makan baik tor manis minta na shidi. Tam ni timba ang bono boshilia. 40. Ang bono boshilia tam oke Subrayung borok nai ma hai ke naya. Haleluya. Borok ke saka na shibo. Tam oke Subrayung ke bukana senayo. Amen. Apa ready for Tiaba Subrayung bono hai ni saka. Yes. Bini makan baik tor manis simi tana sikdi. Tam ni himba ang bono boshilia. Tam oke Subrayung bono naima hai ke naya.
borokhe saka naisigo tamoke subrayuke bukhano sek nayo. Haleluya. Haleluya. Di borok muni suroke saka na시고 biar subrayuke biar kasih fishing os na시고. Haleluya. Praise the Lord. Kait kaham. Krogi do 좋아. 오케이처럼. 너 얼마나 돼? 너 얼마나 무슨 병이야? ini satu tung kanok lah, asal itu mah kamu kamu am kayak kerja lagi. Haleluya. So nanti, ozaga kai tersuno ini special cooking pernah tangi kamu. Borok mekang nasi gimana just kai leyo. Aja. Bini position nasi just kai leyo. Wah, boleh celebrity bang, malu kan? Wah, bini zagat bang apa? Botong suku tong na, kan ke ba? Wah, bini dress like teman, wah, boy bini zaman itu lah. Mana? Maybe ceng ad dress orang nasi kalau ceng judge kerja itu mana lagi? Kayak bahasa menampok ke mana ini nasi itu tong mana? Maybe satu tu ya tong mana? Mana tu pakai belai ke orang? Belai ke apa? Mana itu mana? Haleluya. Bahasa mana tong? Hallelujah. So, orang kata orang akan so people judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart himself. Dia berkait dengan kita masih. Amen. Amal ini serai ke saya di kait tahu cukna hau tong tu nasi mani, someno nasi ya, somor jero nasi ya, terisa si pikir nasi ya, sama nasi. Oh, 처음에 내가 지슈터를 던 나시고. Oh, 실빈 단에 지슈터를 던 나시고. 할렐루야. Praise the Lord. Our Bible is saying 는 땅을 클라이동 클라야 할 거니 니 땅을 동 그리 아부야. 니 단에 지슈터를 던 그리 가이도 아부 무슨 말. 아멘. 할렐루야. Praise the Lord. 아마 이제 스포 액티 가이동이 너무 지슈 그림 게 아픈 편이야. 할렐루야. Praise the Lord. 자, 한번 있으면 두 번만 더 하는 사고. Mana bini reality ni selain waktu saya kebangke active life pernah juga. Haleluya. Abu especially no gas or pakai sendiri mana narawai pakai kan. Bini no apa hanya actually. Aku botan kita kayak tu juga. Waktu itu saya dulu, waktu itu saya sudah kuke. Kalau kita mana apa hanya serap tadi bagi cai tu lah, just tak kayak. Ayam ampun mau orang kan terus ya, hanya azar. So apa hai sengeng kayak gini original ini sih mana tong. Haleluya. Praise the Lord. Tapi mana neng active kayak mana baiknya tangan tong ba. Ni kubui apa mana? Kubuinya pun dia tahu zaman ba. Maya. Haleluya. Praise the Lord. Kubuinya pun dia semua itu ni maya. 아무리 어사가 못하면 어깨가 사자가 간게 어사가 사무엘로 제시니 다리로 할까? 사무엘나? 사무엘. 제시. 오케이. 제시 사본 간게 데빗니 우파. 오케이. 액불 타불데. 16 verse 1. Hati jisai bini busla abina damno. 16 verse 1. Subrayung Samuel hai isaka. Nembusuk tei sholni bagai khakamui kongsinai. Anggono Israeli sakawo habukra tongwa norka. 땀 사이 떠먹어. 가고 그러니. 너 얼마만 남네? 가이들 사무엘 땀 사가. 사무엘 보자니 뭐로? 이스라엘이 라사 사바서로. 사보. 나무 볼 뺏게 블레. 볼 뺏게 샤. 폰 그거를 넌 폰으로 그래. Samuel David anointed King David. King David. 16 verse 1. Orang bodoh kupuri. Subrayung Samuel no hai gini saka. Neng besar teh sholni bagai khat khamui kongsinai. Ang bono Israel ni sakawo habugra tongma norka. 오케이. 사보라자. 사보. 볼. 할렐루야. 혼자 그 그래 근데 뭐걸 함께 가이거디.
Amokol bezo nungma bagi no duri no pas tamza si bungza ko. Bupam bungza kelai no uma put paya nangza lai. Mongko kahang na sigi. Hallelujah. Praise the Lord. Sabuni bagi no jepro Bible poriyo bas kasi pan poridi hai pun amro kahang poridi. Hallelujah. Neng Bible pori baca. Maksud kamu lah, sukti pori baca ni sao. Bisa perlah ni kakek. Untuk kere, ay neng hai reading orang orang pori baca kita mau tak? Alam ni pun mau tak ya ke? Hallelujah. Praise the Lord. So apa ni bagi no? Ini kamu kaya pandau kamu ni kaya. Kamu tahu so? Jadi dona. Siapa actual tentang bagi kaya kaya pandau? Ini orang awal meaning sih. Tanya kan kaya pandau actually. Masalah bagus sudah tanya. Hallelujah. Because ini presence anak tak showing kan? Dan orang set mana kamari present orang. Kaya tu orang baik kan kamari senada. Dan bless kan yang bagus itu. Hallelujah. Kita tahu kita tahu kan kan? Robert kaya tanam Kristen dong. Apa itu? Ini itu bawa buzi mana? Kalau orang pasal apa? Tangga tanggi pergi. Apa kira orang subai? Nggak kita betang hatu lah di sini orang yang hai. Sama kami tu ni terima. So nanti Sunday service apa? Kalau sih bermanja go. Reason apa ni? Sign up pun ni buaya. Hai ke bawa ni person tanai baju motor pun pergi apa baik orang mana orang bagi buaya. Ni main orang sopai mana bawa kalau sih manja go reason tamu kan ke neng kai ni. Oh no, kupulung ke yasak nak bagi payo. Hallelujah. Praise the Lord. So apa ni bagi tamu kau sahaja Samuel no kai tersaga nadi nengse starter yang itu meni asal raja bono annoka. Raja ni jenis saya punya ko, bomba kok sinai, bini position ni mak betul sinai. Dia advance Samuel kali saga prophet. Samuel siapa? Korban dia. Hallelujah. Praise the Lord. Samuel bagi Simon di this year. Oh, Bishita mungkin the prophetic year 2023. Hallelujah. Dia di Bishi. Kebang tahu unai kebang orang tahu bahaya maya ko. Nengke datin bahaya mani pai ni. Kebang orang terma yang itu, tamu itu. Apa nengke datin terma ni pai sinai. Orang Samuel advance tam Simon ka Saul bina aku terima ko tu. Sabai sadaka kai tu sadaka. So neng akai tu tomoni bagi advance. Tamu unai, awak ni kali elat sok pai ni. Because neng kai tu tomoni. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So awak ni bagi no. Ni ani position tamu tamu kai tu sen awak sai mana ni kamu. Hallelujah. Orang hazar logi tu le tong kerja apa ya? Neng sai cuma neng di, neng sai mana di neng kai tu tong ke ni position hai ke ba ni shinimung ni quality ni understanding ni wisdom abu bui betul tahu. Hallelujah. Praise the Lord. Apa bagi kita senglau hai perlu observe ini ni bani. Kebang mat seng tangai advance seng prophecy hai kai bani. Kebang keplai no outin prahasan bagi question hai kai bani. Hallelujah. So apa naik bani tamu ni. 1 January ni Sibino kebang mak tilbrawa apa hai blessings add ni dong terus. Hallelujah. Jadi kita observe berkaya sini. Kan kau observe kaya ni. Kebang ni favor samung ni dong. Mani profit ni jadi apa samung ni dong. Hallelujah. Ni bapa kalau kelai ni mar kan kau observe kaya ni jadi apa ni dong. Kaya tu kelai dong. Ni buku tu jadi kelai on horror asyik kita mengenai as the development pun hingga as the kebang hamari blessing aktif pun numpah ni mokol buskan bagus. Amen. Hallelujah. So advance kai tor sama elat kaya sama elat. Kamu ni Israeli raja Teshon kongla. Kita mungkin jago dui kordi. Samuel hai di saka. Ang bahai ke tanai. Sol abono kanake. Anogo bertanai, teh subrayung hai beri saka, musuh bersama. Kamu sendiri sah, kaya tu mana? Soalnya, Minda, kau kori, ekor beri, kori, ekor beri, ekor beri, pulas ekor beri.
Subrayung Samuel no hai hini saka. Yes. Nang busuk te sol ni bagai khat khamai tongsinai. Ang bono Israel ni sakao habugra tongma no kha. Tabuk nang bokrang go hok plum nawi. Bethlehem mo jise thani thangdi. Sam thân kan saka. Sabo. Ana tamu sijet ko. Ah boron bumtam sijan jago. Jisai. Saya siana. Jisai. Jisai. Itu adalah si. Tahu si. Oke. Bos jaga pin lo. Tam bos jaga suku tam kan Indonesia. Bokorong thok. Olive oil মানে anointing ta azor bhake anointing lai ozar kan luklai ro thok no abo nung bible long no nai thok chai khosai ti kya ba ke klai ro ne eta na event sing abo psalm number 23 abo sing for like a hallelujah praise the lord so thok ke tam symbol anointing klai ne মানে যে কোনো কাজ খরচ চঙ্গ তাম লাইকে থম লাইকে এনয়েন্ট লাই হালেলুয়া আগে তাম বাজি বেথলেহেম সামুয়েল রহমান থানি দংগাকে তে খরচ রাজানো নং এনয়েন্ট লাই থানি সর্ন তো নরসিনাই নর খানা তে খরচ মাসু ফাইনেলে থানি কে নতা বেথলেহেম সাবলে নাও থানি সা ডাইরেক্ট আজি সাই নাইকে বাজে সিল নাও থানি ওকে থানি দেন एक खरसा no जागा ताबो सामुएल ताम क्वेश्चन खलाया आं बागे थांगले ओ ताबो नि राजा तमोना आंते खरसा राजा नि बागे एनन फाय थांगले खनाका बुखान किबिल ब obviously राजा नि फाबो को कोगिया को लास्ट दंको बुखान खमरा दंको बिनि सामुएल कि जा खाबो ताबो परिस्थिति दुइनो पॉलिटिक्स Samuel hai hini saka. Ang bahai ke thangnai. Sol abono kharaki ano bobo thanai. Te Subrayung hai hini saka. Musud busa masanadi. Ake ang Subrayung no ya phanani bagai sipayo hani sadi. Ya pharma jorawo. Jisai no ringi. Hake nen pamok lainnya nangno anono funuknai. Anono samani borokno nung habugra enggani hok malunai. For this Samuel Subrayung samani aino klaika te Bethlehem mo kaika. Kami yung ni ti pangrok kelai kita bobai malanya ni pai kelai sapaika. Kaham keringke da paika. Te bohai ini saka. I kaham no ang Subrayung no ya pana ni bagi si payo. Yes. Norok sak ketar ang bay pal padi. Bo jisai bay bini besla songno ketar enggai ya panmao hainani kobokka. Borok sok bay kino borok sok bay ke bo Iliab no nuke hai hinai wan sukha buskan go basawoi tongnai bono Subrayung songmani ngane piaba Subrayung bono hai hinai saka bini mekhang bai tormani simita nasidi. Okay. Masuk Korintus बताओ 7 verse 7 Korintus ना अब 7 piaba Subrayung bono hai hinai saka bini mekhang bai tormani simita nasidi. Tamni hinba ang bono bosilia. Tamoke Subrayung borok naima haike naya. Borok ke saka nasigo. Tamoke Subrayung ke bekhano se nayo. Tapi punya sahabat botus kaya Samuel bingung tamo Eliab Jesse ni Musala Hallelujah. Praise the Lord. Kamu kerana itu, orang tu ulta ni kerana. Wah, poripai orang ke kamu ni sikit dah orang sebenarnya. Sahaja ni bagi kau, kamu kah? Busalah orang Jesse ni, Eliab. Wah, kau itu sacrifice
kalian jarawo aje kai tono barok na jarawo so pai ya lu puila sama nuka Just inko ile salah dia sure kompor boroma rasanya no bono ne enem klen. Omong okra morong sinai ni padin no Israel raja sinai ini enen kayak tampuru nokai yota musaka oi torpuri nengaro tapi ni dia boroma body kora rumah bayi no raja senang to tangi ai sana blosa gawo tisu puri pidi 7 Piaba Subrayung Bono Hai Hini Saka Bini Mekhang Bai Torman Ismi Tan Asikdi kalau anu kan naik to ada boroma sih mentan asik. Haleluya. Pas tong na dia kompor sen moro sih mali di sen ma to. 나 아웃되고 지금 사세요 하면 뭐 그만 다 상으로 가면 이번에 카메라 보고 실전 너가 왔습니다. 그 어떤 회의 많이 말라요. 아 거를 혼자는 사실 보다 보다 이만 하니까 아웃되고 라라파란다. 오 지금 사실 레고 그냥 비니 시스템 바 포르마니 보다 이거 또 이제 뭐 so size 바야 막한 바이 매터 그래야 so 어자가 어버너 사무엘과 가져 사위 정도 내가 막한 바이 누가 봐 대한 거만 누가 봐 너너 약간 그리 뭐래 에너지 딱 바이 그리죠. 할렐루야. Praise the Lord. Orang semasa kita sakaba, ang baru ni bukan lagi ya, omong semai. Haleluya. Praise the Lord. Orang bukan Allah. Haleluya. Sedih hambai. Subah Yesus. Dan pengmani bagi. Amen. Haleluya. Boleh tak verse 8 tam sejak tong? Verse 8. Dodi. Notang verse kosan asyik lagi. Purdi, dia mana pas purdi? Ake Jisai Bini Busla Abinadab Ake Jisai Bini Busla Abinadab no Kringai Samuel ni Buskang Tuka Tamuke Samuel Subrayung Bono Bo Chongya. Oke. Abu next apa ya? Abinadab. Tahu abu dulu? Abinadab. Bawa hai tong. Setelah kamu kayak dia borong tam lagi ya? Reject. Ngembat kuning. Lain ekor ni. Ladik. Oke. First line sab kau mana? Nomor saka. Bukan mana lagi kau? Dia korang ada. Next apa? Abinadab. Lalu naik ke bawah, tak hamar, hai pun itu norzaka. Next apa lagi ya? Aka jisia sama. Next, saman tu di mana? Kordi. Aka bahas simia di mana? Sama. Hadi jisai sama no tu buke Samuel Subrayung bono bocon ya hene saka. Next apa lagi ya? Sama. In the same way, gospel di. Amo hadi jisai bini korok sini. 7. Busla sono Samuel ni busla gotu buka. Samuel jisanyo hai hene saka. Subrayung amro ni bisingo korok sana pala sejon ya. Itu kenapa? Korok tu siapa ya? Abdul siapa ya? Kamu besar. Hai pun korok sana apa? Chongya. Haleluya. Praise the Lord. Nentabuk siringsan di ni kami yo sasungan sumi na ito. Ni kami bawa kumai ada. Haleluya. Kami dini hajar orang tu bawa ke Bible ke bayi kajian kau kena zatna. Asyik kebangun dan koroksa. Haleluya. Oh sangat rajin jesi bukan apa keren. Satu nama mekar bus kerana lagi pas apa dia tu reject. Haleluya. Praise the Lord. So amun bertam hanya tam nengka ini for the next. Samuel jisanyo hai hene saka. Ini busha beba ga oro shopai baca. Jisai hai hene saka. Te kusuku koroksa tongku. Piaba bomera se merdui tongku. Masalah musuh kita pun bawa bahaya loh, pengumpat dong saja. Paikan musuh berkai belum belum lah. Wah, orang paikan kaya bahaya bah. Cikon putra mudrat. Ada begitu orang paikan kaya bahaya.
Korteasun. Kortea. Ada? Ini borok busurong semno baksa. Kortea. Enggak Jesse bahaya. Apa nama sang ada rusuri ya bo. Soli dong kai dong baru mari panda. Teruslah busuno rupa dia. Tam mana mau hai nomor muni hasil bo. Game sampai ni nomor bos bin muni sampai kali. Tam mau mure. Ya mau mure. Nomor susu mak punya bolong masih. Mana bin kuno reputation dari nomor. Mana amsud bo. Tam naik juga money kerja nak apa? Borang jatuh punggo. Mana? Hisap sekali deh. Hisap sekali. Hisap sekali. Apa ni masuk kan? Kait tadi orang nak bin nomor tangni. Aron negara zaman dia Israel itu korupsi. Yang lain beberapa naik kebo. Jok jera kait thang kait tam kelai kasuiru. Ini boleh ya. Kait thang kasuiru. Ama kait kasu zaman sabtu na. Already kasu zaman reject ni tambah ya. Baru naik yang kebo sekali. Question of passion, tam ni nasi na tu sampai kau kotai. Tam sangat desa bro. Mana aku ngomong ni ya, mana siapa? Mana aku boni sih aku kong saya aku masuk tu sen. Maybe ni tu ngawah apa lagi kau kan? Ni tahu ni borok sudah sudah mau kaya. Apa yang mana ni mana? Mana? Kau part ni belok kerip pun ni kau mau sensara. Apa mana ni mana orang ini David yang mana hai? Oke, yang pertama kapur gerak pada setiap kamar. Samuel disana hai ini saka. Bono orang naruh hati. Bos apa ya sak jeng ya falai dela. Hai ke disai bono naruh horka. Bo belai celaka ha. Mokol bonai thoma. Goron gena. Subrayum Samuel na basadi thokful di almost ang jongmani nei saka. Wow. Ini yang perlu ada. Tahu kan itu kau hamba kai tu lah song ini apa? Mereka cakap sama bapak. Haleluya. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Jadi cong sama hakin nengos kaya kata. Kalau mau tahu ni para wo, aku nengos tadi saya nak kelas nak. Biar baru kerja. Dan boy itu saya selalu kerja. Jadi tolong nak. Soalnya saya tahu ni lah. Aku sama je lah tolong. Ada belum kono nanti belum. Apa nak nak saya orang zaman ni tak cukup ni. Haleluya. Praise the Lord. So apa ni bagi nak lagi? Nen ang asal kebang mau congin aja ke saya aja kan ang belai tali kakak. Amen. Sun David orang bahagia lagi. Bin nong ni borang borang सबसे pas sisa nong ni diklai toniu. Borang bisi naik kerja sum saja. Siapa orang tamu sangat bin bagi kaitor. Dalam ini. Siapa original bin saya sendiri bin darah song Israel. Jelai. Cikon. Bara. Oke. Saya mana? Kaitor di mana kalau bertamu berani. 사부 주공가 어서 주공시 사부 사이다자 라자는 라자 히사베 David. 못담 클라비 프로페션 뭐라 했는다 노 벌써면 안 하지 벌써 너무 리셋 가이 당자시 피해봐 가이도 일단 관자자가 조스 관자자 다음 리바게 한 너는 가이샤 포스나 바기야 가이샤 데스티라고 쓰는다 아멘 so 내가 뭐를 가이샤 데스티라자니만 혼가게 가이가 너는 땀 가이만 Kaya dengan bawa posisi kelima, nengkalu saya mandi. Amen. Maybe ini profession ramah ramai pun nanti kau kena. Maybe ini profession. Oh, teh kalau ni borong mana hanga bunai pun nanti kau kena. Maybe ini position. Oh, bunyi nama dirhajar samung kena pun kena. Maybe ini position. Oh, sengsara boy mana master jangan jaga pun kena. Siapa kaya kerja pro saya dah. Kaya kerja pro bini samung ni balik ke bawah. After neng sesuatu juga borong. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Sedekah itu kah? Kadang-kadang. Alhamdulillah. Balik kibiya. Balik yakaya. Boleh kan sih? Hatin pun. Hades Samuel bokrong ni thok namui bini tapuk rong ni beskago daun no thok fulka. Ash hani simike subrani thola daun ni thani phaya. Samuel abono ulo ramawo. Apa ni lo? Aboni ulo ramawo ifilik thangka. Tam kaya
Tama enak lagi Gofrongnya Tong lagi. Nona anak kita itu pakai enak lagi. Jisuri itu lagi. Haleluya. Gofrong itu Tong lagi mana ya belum tahu kah? Surani pola pai Tong pakai. Ini neng aja Jisuri tiba kita pakai mana ya belum loh. Pentecost di salon tamu kah? Pola hari nomor zakat ini balik. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Jadi itu kaisa dia tiba tu saya Allah senang jago. Kai tu nona am segi dia bawa senang kah. Dia mah sengsara nuntuk menit kai mah. Jisuri Kristen mission. Haleluya. Judo kana yang nogo tu mungkin judo berapa? Amen. Mungkin development di bawah ni harap kana nanya. Neng nogo tu tu ni ada development kelari mana. Tapi buku paham tu mana. Ni kalau sampai ni kai tu berse. Haleluya. Ang Prime Minister bersinjak ke? Apa Prime Minister bersinjak tak? Ang train stop dari mana dah? Mana? Mana dah brother saudara? Mana? अब ये तो तुम क्या कहता सर जी 10 मिनट के लिए बंद कर दो निकाल बोला मुझे वाला दिन सातर बाकी बंद नहीं Mana? तब मला आने का नहीं सब बात प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर पे कनेक्शन हुआ वैसे ऐसा संसारी में होंगे अब प्राइम मिनिस्टर इस लाइक कॉटर बॉक्टर सब होंगे काई तो कोई तबुंगी निकालो नंतर मां तबुंग से बंदी आइंदन तासुरी तो लड़का ही तो पौन जो उस तापरी लड़की आमा है ताल तो जितना बस ना कौन लगा ओ सादी के मानो काय का बाकाई तो साके आमा सकी माने इसी के नाइट पे यहाँ का अब सिंपल का नाइट पे यहाँ नो kalau saya itu gimana Pak Ida? Baru proses rampas itu adalah saya mengenai sandi ke baru. Rampas itu kan? Ya rampas itu adalah itu kalau mas saya kasar kok. Aku gila apa ini mas saya akbar terlihat dongku. Sandi kita di mana? Dongku saya suka. Mas kaisar kah? Saya sama mana saya mana nih kali boyang kau mau pun dah mau maya. आज गिजा हम बहुत साफ पावे पर हम लोग सुका कहाँ खुशी के लोग सामने माना के बाद माय दी सावई इतना साव क्या वो करी जाओ स्कूल के ये वो कहीं Bolong tu. so माय दी साव क्या वो करी बोलों के हमें चौक सासु भी क्या यास्कु सुनते हो खराब नहीं साव यास्कु सुनते Aduh, agi sama kerana, orang sampai mau, orang letai baru suka reme ya, kayak terpaksa dah tahu, residi, oh, kau lain yang bergerak, oh, kayak tersanya, sama dipaksa dah kerana bapak bangsa kerana, lain dia kalau kerja belum pernah hasil dengan kamu sering bargaining kalau kamu outside di tidak takat tinggi dulu takat tinggi dosa takat aja takat Last oh kasu ngelai ke kasu di mana ibu Orang. kesandak suka kalau barang kesan dulu tuh di sini apa nih kamu lagi dan kayak terus yang kita minta lagi Sana bro. dan situ tuh kayak drama juga ambil lagi nengkai ke apa hidup lagi, haleluya, sandi ke mana kai ke coy nasi, sandi ke mana, haleluya, dia berkam kerja dia, arah jisu ni mungkau mana, arah kai tu kau kau mana, arah jisu berkerja sana mana, haleluya, dia sandi pasal kai tu puruk sangat pasal bila kai tu pasal dah sok banyak banyak orang lama kaya, maybe kita ni lama kaya, haleluya, praise the Lord, so apa ni kami nak orang kau Samuel kai tu direction of tangka, Samuel tangka, awak kerana borajan tongzaka, bono bukto tongzaka, bono bukto tongzaka, kiapa bini musuh apa itu dia deh, bom masuk tiga tak tongko, awak ni awak sampai play, so nang kai tu direction of tongka, right jalan cowoknya, right person banyak malah ya, amen, haleluya, so awak jaga bos sahabat direction of tongka, so right person banyak malah ya. Rasa je kai tu cuma tu semua ni. Bolong ni bola rasa nama mana keblen, Android Playman keblen. Amen. Amen. Tadi kai tu.
Mekang na sigia. Mekang Bekau sana sigo. sigo. Bekau sa kono na nai. Sure. Totong. Tong sungsa ko plong ka kai tu tadi. Ba tong Yesus tong ke neng la kai tu ke ba tong nai. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hari simple la ya 31 Proverbs 31 verse 30. Proverbs 31 verse 30. Proverbs 31 verse 30. Naikoko borokno bandiu. Naikok mungbo tongklane ya. Tamoke subrayungo borok kanyeke tongkabu. Itu problem. Kalau sekarang naik ke borong lo. Pandu. Ini ya naik kalau naik sila itu borong kamu boropan di sana gitu. Haleluya. Praise the Lord. Tahu tak kesak no. Nah kesak mau kalah itu problem belen. Hari kan naiknya di bil makan. Apa soal sih makan belum naik. Haleluya. Seratan bagi orang bandi tu lima nama makan. Ada? Yes. Bila lần hai đầu yang blazer bài chúng ta bài của chứ một số pizza nó làm nó có thằng này nó bé nó sao bị so nana serasa di band di mana tak lagi di kalau elah maka serai sau naik ke mungkam pelai Bandiu. hai dari si kamu itu boleh tak Naikoko borokno bandiu. naik ke top borong tam pelai Bandiu. borong bandiu ông boleh tam sah Naikok mungbo tongklane ya. bang pelai itu top Tamoke subrayungo borok kanyeke lobzabu. amin haleluya saya makan Subrai itu borong pelai naik bono se Subrai ini kau siwi akai tu berhalap kau naik akai kenduk muter kau tam pelai tam syarok lobza buku sini ada praise pelai jago haleluya kau hai ke bila baik akai tu amin akai tu semua praise pelai apa tahu hai ada kau Sengsi kai tu praise pelai kai tu semua tu pelai juga baik tam sah Purdi Psalm number 91 last verse number 40 come see that Psalm number 91 verse 6 15 Purdi Borok ana ringke. Purdi Borok ana ringke. Anggo abono khanai. Digi sigi kuru ang borok bai tongnai. Ang borok no phioknai te borok bornai. Kalau kai tu orang borong berapa sungguh, kai tu orang praise kenyang sungguh, kai tu orang respect berapa sungguh. Tangi kangke dengan Kristus orang lagi tu ia Kristus itu kembali bagi. Kaya orang borong ria apa ni malu, kaya orang respect ria apa ni malu, sah kaya apa ni malu. But dengan Kristus kembali bagi, baik kan kai tu orang borong bernai, baik kan kai tu orang respect bernai. Aku malu se respect berapa sungguh, tu nanti tak nampak. Haleluya. Sini ni halak sahabat kait tu banyak, nampak kait. That's enough. Haleluya. Lagi orang kan malah ni kait tu orang lain yang bagi, but orang kami malah ni non sopre yang bagi bagi. Kamu tu apa faedah kau no? Neng lagi orang kan malah ni kait tu ni mungkin kusuk lain yang bagi. Even neng orang kami masuk malah ni, orang kami tam kait ni non sopre yang bagi bagi. Haleluya. Praise the Lord. So apa ni bagi serata ni band di mulut no? Tahu apa itu sah saya kiri. Serata naik semua band di mulut na. Apa nasi berkabar dia ada tahu. Apa ini? Haleluya. Tahu mana naik kau? Kau naik kau na? Di balik mana? Oh building balik sini. Mana orang asli melihat bawa ikan. Kau bisa melihat apa? Bang apa sih yang kau kiri paling no? Mana? Apa itu ni ya? Just dengan imagine begini. Nung kamu naik tu sampai kamu mau jadi baik kamu di chance kamu. Even over you. Hey mana? So apa yang serata ni apa di mana rokno sentam play jadi kiri berkah jagawa. Serata ni naik tu kamu. Haleluya. Praise the Lord. Sadi. Kristus also naik tu. Serata ni naik tu no.
ang bekhaberaya. Ang bekhaberaya. Serapsani naitogo. Serapsani naitogo. Ang bekhaberaya. Ang bekhaberaya. Haleluya. Haleluya. Bogo naitogo. Kristo bayo. At Kristo boroko. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. 나이 나고 사본 아이들이 너무 없는 한편 아시겠냐? 사본 아이들이 너무 많고 어승사로 사보 그리스도 아멘. 비오 그리스도 그나로 사본 나로 할렐루야. 사보 사이만 그리스도 말에 아까이 들어만懂了요. 오 부판 능제 부바 많이 들으면 하보로. 사본 어랑 걸봐. 오제 비리 동네 떡으로. 사본을 보러 불러. 맞아. 는 보러 밖에 부르는 세미에 보러 보러 사본을 레스페 놓고. 맞아. 안 방에 저 지슈고 사본에 있어 본다봐 민다나. 뻑이 지나래. 이나 지게. 이나 생에 지콩. That means the 콩으로 파이드는 보러로. 바르이. 떡으로 파이드는 보러로. 나는 보러 세미로 사본 쓰나. 할렐루야. Praise the Lord. 서화사가 어부만 해지니시. 너는 안 약하셨어. 너는 후보 있으나무. 미니 타니 랑마 더거나 아니 여러분이 봐야 안 후보 있는 사람은. 너는 아니 랑마 미니 비쇼고 다이르까. 아니 약고 너랑 쓰나까. 아 프로그램 있어는 너 후보래. 뭐 너서 안 하는 라이터 왜 무사를 너는 아니 약고 있으나 너는 아픈 너 어버 그대 그래 봐. 공부님이 공부 받을 살게 떠니까. 너 나도 호이네 자제ble 몸으로 이방에 선사만 있어. Jadi kamu borok ya, jangan ada tengso. Ya sepadan teng, nengkai terus kai terus ya apa ya? But nenget kriya saksi. Yes. Nengkai terus kiri pun kriya lo. Tahu kok? Kalau borok itu bertanya bahasa kai terus. Apa ke? Kriya mungkin kriya. Orang ke tamu kriya. Kalau musika, ada ke kriya lo kriya. Orang ke tamu macam borok kai terus. Amor हाँ हमारे आप पाइथन में जाते वक्त कब लगा यार गुंडा को क्या है जब वो तब मैं गुंडा तब मैं चला है sekarang apa soalnya jatuh dan tamu mbak salah saya kamu ini saya coba azimor ke हाँ हमारे apa ya ini bo ayam ayo kenapa ayo dan jalan ayo azim kapai mang teto abo mol belum nih bagaimana abe coba boleh paithan jalan apa ya teto mol belum nih teto kai terus mol belum nih kusi mol belum nih lama so borok ini Kristo dan Kristo ya abu meter ya meter kita mau kusi jangan ke oh je lama pada biasa lama sih kok kenapa yang kita kai itu betul ini kok kenapa yang kita mau ke hot terima matang tak cuy ini terima Haleluya sama sorban normal ini kita borok asli kelasan terlebih dahulu amser kelasan buzi paling kan ini pak hadino omolban kayak kegiatan atau mereka angkoro subaka dia nak kayak itu impress dengan dewa subaka aku bela kah asamura haleluya dia mau tahu ada kayak itu green ke sensara simise kayak apa produk kayak itu yang apa produk ibaratnya mau sejak kemana neng orang kaya apa produk aku sudah mana dia apa produk kayak ini dua dan mana kayak berkait terus dia mana nama apa kayak aku dan mana yang lain tahu le ini semua orang itu kamu kait itu bagaimana hamzah orang semua domba seni kali di situ ada dong dari aku sedai nasi nebusuk sama kaham kalau yang kait itu nasi dia dia orang orang di situ orang sama kaham continuous di unggu haleluya orang kan itu cuma ini bang isan kok dia boleh orang kait itu domba pakai yang hamzah mah payo haleluya jadi kalau borok unconditionally cubau bahasa condition itu cubau harap dong coba mau haleluya bahasa tanggung coba apa borok anak maksudnya bah borok tadi yang populer itu bahasa tanggung coba genuine buat tanggung coba itu malah bin tadi kan dong apa akan nopo ya haleluya amen haleluya so apa di bagian Matthew chapter 6 verse 25 di sini hati pun dah boleh ya kasih musim apa nopo tahu aku seperti orang sini aku berumur asyiknya, tamu borokle, borok kita bukeri, bola bukeri, hati jago bukeri, hai kan musangi naik hobi dong, tapi anda orang bersiksa naik hobi musangi dong. Aku sama lah, amen, haleluya, tongtong saja.
Matthew no pordi case in Shatai tam sijak to 23 verse 27. Verse 23 verse chapter 23 verse 27. Pordi. Kiram frungai dok bai. Hari sai ro. Hatra ro. Noro busuk se hande chitra no. 23 verse 27. Pordi. Oh to Yusuf. Kiram frungai dok bai. Hari sai ro. Hatra ro. Noro busuk se hande chitra no. Noro chendi puza kolong dap ni ma. Busuk se hande chitra no. Noro chendi puza kolong dap ni ma korpai. Shaka nai ke ka ha. Ishingo ke bekren kurung karang ke selama sinja mangse. Makai pordi. Noro simlan mi par ro no duka. Di biro ko no. Aku kan doanya punya dah. Itu toh. Simlan sih, yang lama sih kan naik kogo. Orang kumbai, aku bai, pandu kan kena. Wow, bahasa simlan kono. Tapi je piknik kali mah hai, beraja kebungan zaga ketemu, harus beraja zaga. Hei mana? Actually, aku nengai ikan aku kan zaga dah. Toh tam bomba, orang pakai menanza, kita tuh bekre, bahan kosong, toh apa ya tiba, sekarang ketemu, wow, macam mana? Ada harus beraja kita. Tiket terus makan nggak tunggu zaga, asyik lah mana ya bagai, mana lagi berapa sebenarnya? Sila mau pabrik Apa sila zagal kali borok biar ini. Orang oke. Orang tam sawi tu itu kerana naik mana coba. Sabro sa hari saya semua. Oke. Borni dress tu sudah saya mah. Rapi sama gede. Oke. Non Parisi mana Gentiles apa ya? Borna sudah sih ya. Oh, tamna abung sengya, mongolok lagi. Apa ni no? Oh, bunyi borok. Jangan roke borok ni kurang tamak lagi. Bunyi jadi sebab tu. Borok salo mekar pasuk penuh dia. Apa sal saya macam. Azaro seng oh Samaritan woman orang ni semua pun ya di Bible. Azar gusti borok geri zaro kami setimak fokuyu. Borok kampur borok kali ya. Tangan borok ni rights kiri. Sal kata mekar penuh lagi. Borok ni mekar tetapi sekarang masih sisa. Sabun lima kilo, hari saya sabun lima kilo. Oke, azar ini dorm guru lima kilo, oma hai non Jews, zara tahu cengkai borokta, Gentile sanjangero, sal kehan ongkuri mainnya. Sabo, sopir pernah zaro, hari saya dorm guru sanjangero, Bible pernah sanjangero. Oke, mau dress asikama, ayo mau orang soto. Gak usah jadi orang tamsa, no masih bilang hai semua. Saga kepa, biar jangan jangan tolak kan, menamza, biar kurung kara, bahan sokza, ini sejen apa? Ini boleh pilih. Kiram frungai dok bai, hari sai ro. Hatra ro. Noro busuk se hanya citra no. Noro jendui puza kolong dap ni mam korhai. Saga naik ke kaham. Ishingo ke bekren kurung karang te selama sijara mangse. Orang tam berarti dong, ini sakan orang naya kayak itu, ini bisigo sunayo, sakan mede shoksa konon tu, bisigo kaham bukan ke, apa lo kayak itu 50 kaham. Haleluya. Yesus Kristus tangan sensor lagi ada, hatai yang kori pajak ni sahu, sabun ibadah, abdia di saza ibadah, Allah prosir rumah zat ibadah. Bin sakat mo, tidak bahkan kosong menamza. Bini bota mo azara tam aitong, awak bahan kosong borok, ustor manzat borok, salkatan ma apa dia. Ambangi bunyi bodala asuki bokai tu kau mak kenaya. Yesus kopi itu kau tu makam. Hai kau bawa bodala asuk saja. Bini bod niziri se buizagi bota mak aitong ka, kenai matong. So bisi mutam pukulong ka. Bini bekha tam ka, selajah ka. Kaham dan ka, kaham ka. Kaya itu harus memang kaple. Amang Yesus Kristus tamu ka, jodoh ya kali kaya berbeda. Jodoh ya kali kaya berbeda. Sama juga orang pun kaya. Bini besar kelana ni motor dia kosong sebelah. Desentam nuk saka kosong, bal bisi utama. Abu balik Yesus bini balik orang prima. So nak maybe bunyi mau kalau dress habis apa orang mana kisi kalau, oke.
but Jisu benar bagi ini kait terus belai kena hamsa. Amin. Haleluya. Sampai pur dia apa bahasa pur dah kena depan mana? Matthew chapter 8 pur verse 1. Pur dia. Jisu hatani ongkoroi kaita. Jisu hatani ongkoroi kaite. Lugu kebama bono rukharka. Afro biar disaja koroksa bini tani payoi. Yasku sungguh hai ni shaka. Hodasa nang ano hamrena ke hamriwi mano. Jisu yak logoi bono tani. Kalau sungguh kan Jisu sahaja bawa ongkor pai. Oh, mana biar disaja kok hamya roh masa. So bini room na kasi ko ba Jisu kanas dam le le ka pati jam na le but ka kanda no bini bisu ka mi bagi bini bagi ko ko ri amen hallelujah sa dan bele hamsa sa kai ra hamsa 1 Timothy chapter 2 verse 19 puri 1 Timothy chapter 2 verse 9 10 1 Timothy chapter 2 verse 9 and 10 ang bridong mo bo kang khani chung khani bolai yayoi kaham ki kanthung jungthung no. Okay. Orang beri bagus sekali tu. Ang beri dong no. Kami sahaja go. Bola ya oi. Te ang beri. Kaham ki kanthung jungthung. Kaham ke kanthung jungthung no. Boleh kami. Nai koke kuluk na bagai. Khajuta kanthung. Lansak ni go ne kanthi ebathe muktarokta kanthung. Pia morok ni di bota kanthung. Tamoke samong kaham no kanthung. Jengkai dono sriu menai beriro abo kan yang makan kanthai. Tesu boleh. Boleh kami. Boleh beda. Beriro. Apa boleh beda. Ang beriro no bo kanthani jungthani. Bola yayoi kaham ke kanthung jungthung no. Nai koke kuluk na bagai. Khajuta kanthung. Lansak ni go ne kanthi ebathe muktarokta kanthung. Pia morok ni di bota kanthung. Tamoke samong kaham no kanthung. Jengkai dono sriu menai beriro abo kan yang makan kanthai. Okay, chalo. Kami cuma baru buka dalai tama ko mo liman taon. Okay. Actually ako takkan ini asuman dia tu. Kalau pujian itu, apa itu kan? I want women to be modest in their appearance. They should wear decent and appropriate clothing and not draw attention to themselves by the way they fix their hair by wearing gold or creams or expensive clothes. For women who claim to be devoted to God should make themselves attractive by the good things they do. Hallelujah. Okay. Tam soal itu orang actually kami buzi. Neng maybe nini wakum kaham, nini ri ketal, abono angkit cumui paima baik. Orang sesuatu impress klien pakai tu, ano abang hakin naik tu, jangan intention bayi yang kai tu takim di siap kita sharing sel. Haleluya. Abang kai tu tak bisa reject klien. Ibu serang wakum kan dia serang bang. But sentabu kan nayo cuma kai tu abang ni against ya. But neng akan cuma bayi kai tu hamzakan hendak mana abang tu bos syukur nanti. Haleluya. Kai terbufur nora eze beri kaham ni accept kaya hingga neng zefro omorong no kani tomo but obo bai kai terana hamza bo ni zefro neng go shuindaya ani bishnu kai teri pok tomani bai ani bishnu Jisu tomani bai te akho bai ak play am ya prishma bai se kai ter ana hamza go ni apa hingga zefro accept klayo afro no neng right jaro himani klayo. Amen. Dia jaga beri sampai salah orang nama asal saya neng. Asal nengin serani, kan kau ni mana? Ni bukan neng kau jalan jago. Orang jatuh baru kan sawi kamu. Haleluya. Praise the Lord. Even tu kamu silong roba kau jaga kamu. Kaham dress dari ni kerja kamu bahagia. Ni dress pura appropriate mana ramai. Hanya neng azan kami worship play mana. Okay. Ang ni Jisu aku, but jet al tong leong borok sama ni kau. Bahasa dress kiri ni bagi worship ni bagi makan. Osa kabo abu baisin orang pun sejak mereka mengakai kaitan dress tu nasi yang
Nini bisingo tongmana amos bonashi. Amen. Serai aja. Haleluya. Hanya tahu bunyi tong pano, nini kiri pano. Nentang naik khas rangai kapang tong toge tong iman naik. Saya kaito arang sang naba hamzah ya. Kaito tambah hamzah nini bekha bisingo adishu tongmani amos bonashi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So James chapter 2 verse 2, 3 and 4 verse 4. James chapter 2 verse 2, 3 and 4. Rondi kenangsa rangsa niyashten kanai jilik jalak jumoy norok uthum thani phayo. Pia kichi kacha kanjak grisa borok phayo. Verse 3. Norok ari jilik jalak sumsak no bori kugui bona achuk thai kahamo achuk di asuk jadi hunai shake. Pia a grisa no ke aruno baca di eba ke ani yakunga nawo hawa achuk di hunai henke. Norok kici, norok kotor kelaiman kelayo. Via norok bekhahannya tentu nasib kelayo. Oke. Buku sika. Buku itu konflik pun kan kita mian salah sekali. Al kan ada banyak konsep beri. Bini di hampa ya. Bini je Thomas banyak bertanggung jawab. Bisa berkanggo tanggung jawab. Lalu apa hari teman terasa. So tanggung jawab. Siapa bini langsung itu? Kalau bola hasil bertanggung, tekubun, tebel langsung itu. Kenceng agak langsung saja. Soal sekarang, mungkin langsung itu dari sentuh kau, maksud, balik, apa salah ya? So, nanti orang kong saya itu, kamu baru tahu kayak, dress pakai baru jalan kayak, dress kaham naik cuma kayak, oh, balik, siapa langsung? Oh, lihat apa? Orang nak kasih hawa sulit. Kamu especially kami harus makin jauh. Hari na, orang pasal hanya lakukan mana bahaya kayu. Gak abor pun juga sekali kan. Soalnya pakai na pada pun sawo pun sekarang saya cerita berada ini. Dia sejarah terus pakai kok. Wah, lah, nanti di sini. Jawab sudah biar kok beda itu. Biar kita sama nordi. Oke. Jadi pun pada tahun bos kan siar kasih nonton koni. Ayah je hanya bagi siar kam beran. Tang mana neng anstar mak kayaknya aku boleh reality no. Tang mana kait tu sabro hamzah dengan apa sih jarang hamzah kubu. Haleluya. Neng ke bola pasi tu. Neng ke langsung na bola pasi apa ini kaham ini kau mana. Neng ke kait tu sali tu bos tu kait tu baik. Kebar mana itu. Neng keren ni bola kudu kita kau. Ini nak rumah di bagai ini mah tapi itu tanggung jawab ini transfer ni. Haleluya. Kayu kaham, kayu kaham. Ini syukur video kono. Romdi ganangsa rangsa ni yashten kaneri jilik jalak jumoy. Norok uthum thani phayo. Pia kici kasa kanza turisa borok phayo. Norok ari jilik jalak jumsak no bori kugui bono. Oh, acuk thai kaham mo acuk jadi nulis hake. Via aku risano ke arono baca di. Eba ke ani yakungana wo hawa acuk di nulis hake. Norok kici norok kotor kelaiman kelayo. Via norok bekah hanya tentu naisip mak kelayo. Oke, tahu sebelum kantang aja sah. Kaham. Disyukur aja disyukuri. Hati cinta ini dari tong saja. Khusus hasil tong saja. Mana motor tong saja. Dia bernama ke jas dari ke ponte kan sebagai itu. Jadi tong ini dan bola separuh ini dapat di tong mau ponte kan saja. Haleluya. Praise the Lord. Kayu kaham. Haleluya. Jadi kalau borok katina ni musuhna, ada savings dari ini lebih baik ini. Ada savings asal last tong asal budi tong borok apa yang kita save bukan lagi tempat itu, oke? Ada berita sah, apa jangan banyak bukan? Haleluya, angsi lo boleh baik di ngosong sarau, pokoknya jadi tempat itu ini. Haleluya, so antara kalau saya lagi, era apa tamsa, sengsara hati mana kita tamu kundi kamu, saw kop kamu, saw apa? Sinoro, kayak nggak tahu cuk nahau hati mana kita tamu sah. Alam purba dia, sibuk begini. Kan bahkan sudah membeli yang tak
contoh ustaz Andres sudah hari Antuni ini mana ya kalau nak tahu je kasih logik di sana logik ini nasi lagi karena agak Antuni ini juga tahu apa kalau ini tahu orang sesuatu nani kamu terus supaya ini baik maybe nama ni orang orang thaka minus ni noni but I can add you Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Gerak ini apa kau? Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kalau saya orang di bini musa lagi kau kan? Kamu dah apa nak kata? Anak ni kamu soro nentuни lima dibagai. Bocor orang bagai tanpa bonor orang kongno. tahu 처음에 좁아서 나니까 가까이 잡아 maybe physically 승리 너 타면 나니까 안 나니까 뭐 니는 승리 너 타니리까 뭐때 그거만 벌어 거기 탐파노 능 아디노 타니 비니 타니 presence 뭐 바운테 거라 어느 것이가 so 아버지 바는요 예수 그리스도 제 진이 바의 페이스 하클라이 아순서가 나가리 간다 아무 버릇이 복장의 거기야 할렐루야 Jadi kebanyakan pokok ikan ni piaru tentang pokok. Tanpa api kosong pada pakai dan binikai yang sudah menjadi mana. Haleluya. Praise the Lord. Pada apa dia musa sen? Sudah selesai. Pada semua tu apa salah ya? Sembukum lain. Dia asal serma ni bagai kaya serma ni bagai sengkaya lah. Ada tiga semua. Dengan belakang